Jak mesaho hai rakan musaboh bari Bupati Aceh Barat tanyo pilih Tarmizi SP gonyo kita tu Bek megese ta dukung bunuh hasil Bupati anak muda Syed Fadil Kita mekrijik kacocohan timbangnya Serasi kot membudi gelinang hati Non ulama gedut-gedut sajan sabi Non ulama gedut-gedut sajan sabi di kampung yang ditunong toginele Roh upu tangon di pasir tongon pantai Tamu sapata dukung Tarmizi SP ke Bupati Aceh Barat daerah Bule. Duta kalon bukti nyata gepelahe Oge mebukit ka betoi atu gare Rata kampung bang Tarmizi sawuare Roh ubanda gepetimang urung sakit Nyona piti yang mula Gok nyandut dijija usi Lundan kejaga maruah Aceh Barat bengkok peduli Jino tanyo sapu kuda Sapu kenong sapu piki Tarmizi tanyo pelepah ke Bupati yang matanggi Jangan engkau tanya keadaan seseorang manusia, tapi lihatlah siapa temannya. Jangan. Allah Subhanahu wa taala semoga panitia pelaksana Dewan hadirin dan merancang pemberian Bupati anak muda Syed Fadil Jika